Hatu PCN yam ya ka jingduna jong ka AMH hapo ka blood report jong pi. AMH kade ka anti-mullerian hormone ka bapenmi e kisambai jong pi. Kade ka jingpun i ya ka jingdon jong kisambai ha ka tu ka por. Kam ya thu sundan ne kilat jong ka pregnancy. Wat lada ka AMH jong pi kade point 2. Wat la ka taru pidang dan ya ka lat ban yok hun. Kirunar bamla ben itu lan ditep kerteng klem kejing salia kala kendang ya ki artli gidukan ki badan hanong po. Bat rong ya kepisah bat ben prar unapang ya ki tiar gitar. Kini ki artli gidukan ke belasya kendang ya kentup ya kedukan belatep kerteng kum ke Moonlight Studio ke badan ha kejing tei ke balalong try do ba Hubert Marwin. Bat kewei pat gedukan ke badai jong tutam ya ke badai ki tiar marbang. Kat kum kejing antat natip bagane kejing ja kelaja ha kapor steng senya lani ha step perngap jong ke shpo terik unai lur ha ka bakirunar kila kendang jubor ke jing kangnar jong ini artli kedukan pandrong ya kepisa bat kimar ki mata dengan kedukan dia marba bat ya kedukan Moonlight Studio lalap bakila shpen pra bat penjular ya ki tiar ki badan hapo kene kedukan na kalian kitrai jong ini artli kedukan kila let ben ujor syakat hanat nongpo bat marmar regelang ki pulit jong nong po rengkat bat kiriu syampang kila poi gini ki artli gidukan bentok kit benia gini kejingja dan regelang ki pulit hadok mentah kirang penblong yang kejing tokit panlap ikirunar keberhenti ha gini ke kamtu jadi saya sekarang buat ayo tip yang bahasa kentang soal depan coba sama semak dia yang aku mau aja gitu buat pada kita nggak AF no karena kalian kulit lawan kita kita buat nak tim expert kalau sebelum lawan mana bagi layo yang kita sprint harus fokus ada kita ni 46 batang bah kan no kata sebelah satu ni lalu nong dengan semua yang beli mah jadi kalau ke para susi bah tang hari ni kita yo minta kelalong lain kali bah pada tiga lain itu ada pelapun depan kelas satu mungkin kita lihat tengok bah semua nong senang kalau nomor senang apakah nak tujuh nong songkan bat interest nong ban angnes mas ini ban serba hukum gini bro kuat bantuan penjat ada waktu penting ban bam step jadi सुबह हम लोग सोआ था रात में सोआ था ये दीदी मेरा घर में गया था जाने का बाद में बोला आपका दुकान में चोर हो गया इधर में लोग देखा वो लोग कुछ जबरा देखे वो लोग को रखा था इधर में सादा चिताया था दुका के अंदर में घुस गया लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग पता नहीं तो हम लोग इतना लोग बाद में हम लोग पुलिस इंफॉर्मेशन देने गया पहला घबरा के पास गया घबरा तो सोआ था तो बाद में घबरा को फोन किया रिंग भी किया था लेकिन रिसीव नहीं किया बाद में हम लोग उधर से घूम के आया आने के बाद में घबरा को फोन किया घबरा बोला एक काम करो आप पुलिस इंफॉर्मेशन करो तो बाद में हम लोग थाना में गया पुलिस को बुलाया पुलिस आया आने के बाद में एक बार आके देख के गया इन लोग बोला हम लोग का बड़ा सारे हम लोग का ऊपर में है वो लोग को बुलाएगा फिर इन लोग को बुला कर अभी लेके आया आगे अभी देख रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ बाद में हम बोल सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ क्या चीज़ चोरी हो गया